eske gen yon médicament ki yo ka pran pou trete COVID-19 la kayo? Well, nou pral antre nan sa jodi ya. Mwen salye nou tout e mwen di ou bienveni sou chanel Conseil Santé ak MJ. Se toujou yon honneur, yon plezi pou nou antre la kayo pou nou fè ti pale avek ou sou sa ki gen pou we ak santé pa nou tout. Souwete ke yo tre bien e m kontan jwen nou ankor sou chanel sa. M souwete wap fè 2-3 ti bagay pou mwen ki pa anpil. Ou konen yo deja, oui, men ap rappele yo. M bezwen pou abone sou chanel la, pataje chanel la, peze doit go pouce la, et puis peze cloche la pou ka joun notifikasyon le nou mette nouvo videyo yo deyo. Mwen remersi yo infiniment pou sa. So jodi a nou pral fonti pale sou tretman la kay pou COVID-19 paske finalman gen yon bagay ki nan tube la kap vini e nou pa katan pou l'rive paske nou konen konya genyen tretman pou COVID-19 alors gen plize bagay sou terren but yon nan bagay ki pi esensyel ki yo trete COVID-19 avel se remdesivir ki seulement yo bay li le yon moun li etene l'hopital, yo pa bay moun pou la kay ou bien pou vin pran non klinik, kompren tako lot kalite maladi ki yon moun ka gen. So, sa li diferent. Men konya, Pfizer ki ap travay seryeusement, yo vini avek yon lot kalite drog ou bien mda di yon medikaman ke yo ka pran oralman nan bouchou pou trete COVID-19 la kayo. Me zanmi, sa rele progrè. So, sa se gro progrè liye e nou kontan tande sa. Eske se tout moun ki kalifiye pou li? Bon, fok ou genye maladi COVID la pou kalifiye pou li. So, ki le drog sa la disponib? Eske l deja disponib deja? Eske l sou terren? Non, li poko sou terren, men vle ou getan konen bonne ke se yon bagay kap vini, e la vini tre biento. On a pale nan mwens de 3 mwa ou bien 2 mwa, peut-être nan fin ane a, peut-être nan fin décembre nan, se yon bagay ki kagetan sou terren. So, drog sa, medikaman sa son medikaman ke depi on moun li jwen gren sa paske li a fe anpil gros progrè nan trial, clinical trial ki genye konya yo. So, son bagay ki fe kem kontan paske si la mache bien nan trial yo, sa vle di l wal mache bien tou, le nou pran, konen, tout bagay gen side effect, but nou, jodi a, nou selman fè ti koze sou the fact that gen yon drog kon sa ki pral disponib tre biento ke konya ya fè etude sou li ki reelman loin nan etude la ki pa an ti bagay ki piti paske se pa an pil kompanyi ki gen e plan sa nan plan yo. Mwen ka di Pfizer se yon nan kompanyi ki fè an pil ajan nan bagay COVID-19 la paske yo men, non selman yo vaksin yo ali efektiv, men tou konya a cause de gren sa ke ya fè ya pou bay moun ki pran COVID-19 la. Panon la kay ou ka pran ou ka bre gren sa e pi wap santi ou pa menm jan wap prefè. So sa vle di ke yo fè anpil progrè e nou kontan pou sa paske sa se yon gros bagay liye. Pfizer se premier kompanyi os Etats-Unis ki devlope gren sa e pou bay moun la kay yo. Koman gren sa rele? PF 07321332. Se kon sa, drog sa li rele. So, drog sa se li menm ki pral vin sou mache. Alwal vin sou terren tankou yon pate ki chou kap boule met li paske yon pil moun ou liye wal fe 1 semen, 3 jou, 4 jou l'hopital, tout moun a prefere pran gren sa ki ap ede yo feel better
ki pa kite yo rive nan point kote ke yo pral bezwen ale tede l'hopital. So, sa, se pa yon ti koze piti liye nan sens sa. So, kounya la, FDA, ki se moun ki regulye jan de bagay sa osi tos Etats-Unis, yo, kom mwen te di deja, remdesivir, se selman drog sa ke yo aprouve. Men, drog sa li pa trete moun ki malade la kay ou bien ki gen symptôme ki medium yo ki pa fort ou repren, paske yon moun ki gen gros symptôme, se l'hôpital l'oblige ale. So, drog sa, se li men ki pral sauve la vi an pil moun. Gen moun ki ap mande, eske yo drog sa tou, eske remèd sa, gren sa, eske li ap bon pou ede moun ki genyen diferent variant ki gen nan la ria. Yon nan bagay ke monsieur ki travay sou li yo, yon nan reprezentant yo ki tap pale de li di ke yo konen de diferent variant ki gen yo fe su ke yo fon study, like, fe yon cocktail ki ka proteje moun kont an pil nan variant sa yo. So, kote ke li pa, le virus la entre nan kor, yon nan bagay ke pil sa fe, li pa kite l fe pitit an nan kor, paske yon nan bagay ki fe, virus la vin fe moun nan pi mal, se paske li vini, li fe pitit, li akouche, fò paket pitit, kon ya li vin spread all over, so li vin fe, kwa pa ka goumavel anko, paske li envayi sistem nan. Well, drog sa, mka di gren sa, se yon nan bagay ki pral sauve an pil vi moun nan sens sa, paske bagay yo pral chanje, mes amis. Nou kontan pou sa an pil. So, mpa konen si ou pran vaksin ou pa, men si ou se yon nan moun ki pat pran vaksin du tout, sa suppose yon nan pi bon nouvel ke ou ka resevoa, paske nouvel sa, son nouvel mpense ou tap tan, paske ou pa pran vaksin ou pa gen ka proteje ou kont bagay sa eksepte gen moun an le ya. So, sa vle di ou bezwen konen ke gen yon tretman ki pral disponib pou tre bientou ke ou ka pran oralman pou ou pa bezwen al l'hopital, ni ou pa bezwen al non klinik chak jou pou al pran antivirus drog ke ou gen ki bay IV yo, chak jou pou al mette IV nan bra ou pou al barou jan de bagay sa ou. So, mes amis yo, nou konen modod la deja, korona toujou la, korona pa ko fini. An pil efo ap fet pou korona diminye, paske avek tout sa kap fet yo, nou souwete ke tre bientou korona ap diminye. Men, pou konya an atendan, mwen menm avek ou nou bezon kontinye fet tout efo ke nou ka fe, yon fason pou nou kapab pran prekosyon yo ki important. E pa bliye, yon nan bagay ki nouvo sou teren, se ke mem ti moun konya de 5 a 11 an, yo kalifiye pou yo pran vaksin Pfizer, vaksin. So, si pitit ou pa pran vaksin, sa, se pa fote Pfizer. Pfizer fe sal konen pou ede ou. Ede pitit ou pa pran maladi ya. So, lot bagay ki te pase, ki te relman chokan, se ke Supreme Court la yo deside ke yo pap just, paskon moun just di ke li son moun ki religye, yo pap just pa bali, apouve pou pa pran vaksin pou sa. So, sa vle di ou oblige fe aproche bagay sa yo avek anpil prekosyon. Sitou, mkonen koun ya gen anpil kote, anpil travay. Si ou di se a koz de religion ki fò pa vle pran vaksin, yo honorel, men kon sa tout anpil kote ki pa honorel, ou bien tout si doktor ta bon let, ki ta di ke ou pa ka pran vaksin, mpase ya pou honore sa. En tout ka moun yo,
Mwen te kontan pase mouman sa avek ou konen fok mwen ba ou ti update de sa ka pase e sitou nan bagay pou avek COVID ou bien n'importe lot bagay paske fok nou toujou kontinue pale pou nou kapab rete an tre bonne sante. Te kontan avek ou, msouto pase yon tre bonne semen, souete bon Dieu beni ou e proteje ou. E pa bliye, mwen remen ou, Jezu remen ou, kenbe jam palage, kelke so sa ki sou tou, kenbe fem pa dekouraje, ok? Alright, ma pou e ou nan yon lot video, menm jan avek sa. Merci tout moun, bye bye.